atena malam tuban keleng atena bagi lau maler ideleng nari maler kusua lalit peltepna bagi malias ate Tuhan ta ngandangi kita buah atena malam tuban keleng atena. Mejuah man banta krina, guna ngalokan kata di bata, mari rasar toto kita. Terpuji kam Tuhan ibas krina kegeluhan kami, malam mati kami sepaksa enda tetap ikawali temanindu kami, taruh kendu kami pe ibas krina situasi kegeluhan. Jananggo sikap kami nengkah katandu ibas paksa enda Tuhan, kam dage erbelas erpalaskan katandu arah kemahandu si meteruk, dengan kuasa kesasi badir dahin bas kami. Guna pengasup kami ngalokan katandu alupayo ibas paksa enda. Enda pengharapan kami Bapa, ibas Yesus rah kami ertotoman bandu. Amin. Kata di bata sisah man banta ibas wari sendah sada Timotius 5 ayatna si pemena. Lagu langkah kalak Kristen. Olah rawai kalak si umurna tuana sangken kam. Tapi belu lamin kamu ad ukurna. Bahan ia tempat-tempat bagi bapandu. Kalak singuda bahanlah bagi agindu. Enda kata di bata, kalak si metua bahan ia bagi bapandu, kalak singuda bahan ia bagi agindu. Enda persingat sini berikan Paulus nangdangi Timotius, ibas ia andalani kegeluhan pelayananna. Sebab lawat relakan pasti jumpa ibas berbagai-bagai situasi entah pe perbedaan umur. Li si medana, li kaya si dewasa, li kaya singgo metua. Bagi ka kita pe, ibas dalani geluh ta. Lit anak-anak ta singuda dengang. Lit kada si bali ras kita umurna. Dengan lit ka anta penterem kel orang tuan ta si enggo saitun. Dengan umurna penggondau ganjangan asangkan kita. Jana Paulus ngajarkan Timotius, guna banci mereken pengajaran si payowe. La bancilang, arus kange ibeleken alukata si payo. Rusur kel, bas kita andalani kegeluhan enda dahnu. Mahuli kel ngende surah-suranta. Tapi, adi belaskan alukata sila payo entah kata teng-teng. Banci surah-surah si mahuli epe, jadi lapayo ia loken kalak si deban. Kita ngolati naring siya ukur kenca, tapi dengan perkataan sila tepat, banci ceda ukur kala ibas ngalo kenca. Bagem ia jari Paulus, Timotius bebas nahkan pengajaran. Dikunelit kala akap ndu sila payo, dikunelit akap ndu perbahanan pengerana kala si papa. Maka ni naman Timotius, oh anakku, adinggo Tuhan kel ia asang kam, terbeluh kelah kam muat ukurna. Adi metua ia bagi bapandu bakin kapdu. Adi sikap nang dangi bapan tah kalak singgo metua orang tua anta. Tentu perlu kelje pengergan ta. Perlu kelje kini hamatan. Kata si teng-tenge perlu ibelaskan. Labo ngerti kenca, maka kita menghindari entah pemutar balikkan situasi tertentu. Tapi iba salah lepak entah lapayo siakape. Sidarami kalimat si teng-teng. Gelaban cimin, ibelaskan ka alupayo. Jana la mereken sakit hati. Lam permelakan. Dengan laka bahanca. Erga diri kalak si metua ia kapna turun ia depan ta. Makana banci lo kena. Sebab dahdu adina kalak nggo respek entah pe merasa dihormati. Nukah kelia guna ngalokan kata sini belaskan kita. Bagi mengakap kami pe iajarkan Paulus Timotius. Kamu udah dengang. Bagaimana tempat-tempat Paulus nang dangi Timotius. Bas ngudan doi nakku. Terbeluh mah. Guna menempatkan kata
nang dangi kalak si metua. Makanina kandai si peduakan ijenda. Kalak si nguda bahan bagi agindu. Berarti di kakak nang dangi agi, lit ngeje yakap kami biak-biak metami ras melias. Adi terdak salah, lawo pinteri jerleng, irawai, rampus, ipek-pek. Bagaimana maksudnya kira-kira? Labo kami jadi lalap menjadi sada sirbahan sa ia merasa tertekan. Tapi ini nande ijenda bahan bagi agindu. Berarti lit jay melias nih kami dai. Lit ka jay ning kandai metami Berarti di jadi agi tami-tami alu kata si payo alu tengteng. Empesah prasinget uga ka makana bahan ci alu kena. Jadi di perdiatekan kita sada Timotius 5 secara khusus de ayat si pemena jadi renungan tenda. Enda ngajari kita uga seni berkomunikasi si pas. Erpalaskan erbagai-bagai umur siman hadapenta. Perlu kel kehamatan, perlu kel keterukan perukuran, perlu kel kata si teng-teng tah payo, nah ken kata ras pengajaran nang dangi kalak si metua. Dengan nina de jenda perlu kel keterukan perukuran, perlu kel kalimat si lemah lembut, pengajuk nang dangi kalak si nguda dengang. Gelah ngasuk kelia ngalokan pengajaran sinisahkan kita. Sebab dahdu cara nahkan kata, bali pentingna ras isi kata, sini belaskan kita nang dangi kalak si deban. Labo kita hanya berpikir, pokoknya benar. Pokoknya payo bagi aku belaskan, lah bagi. Tapi darami cara si tepat, gunanahkan surah-suranta, alu payo. Gelah alu bagi dahdu, tersehi pesan, sini ateta, ipesah kita nang dangi kalak si deban. Maka perpulungan kekelengan Tuhan, ibas renungan tar pagi-pagi warisi sendah, erpalaskan sada Timotius 5 ayat si pemena ena. Ngajuk kita kerina, uga bahan cinahkan kata alupayo, uga bahan cinahkan pengajaran alupayo, ula aru rawa, ula alu rampus, tapi kata si tepat, iba situasi si tepat, gelahna kai maksud tepe, bahan cika teralaukan kalak si deban. Maka mari melatih diri, mengkomunikasikan kata yang baik, nang dangi krina kalak, ibas perdalin kegeluhan ta. Enda kata dibatas si sehman banta, mari artoto kita. Bujur Tuhan, kata handunggo sehman kami, ngajari kami ibas paksa enda, gelaban cinahkan surah-surah kami alu perkataan si tepat, mehuli teng-tengia, nang dangi kerina kalak silit isklewat kami. Ajarindu kami, gelah katandoi datu Tuhan kuasa, ibas kerina geluh kami. Terpuji termulia kam Bapa, rahartoto kami, ibas Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.